Good morning, guys. It's been a month. So busy lang talaga. So I've been thinking I'm gonna record our second New Year here in Canada. So there we go, guys. This is our New Year celebration. Nandito na kami sa sport check. Kasi kukunin na namin yung in-order namin na gift ni Ethan. Tara! Tara! So, irarap na namin ang aming fabulous gift para kay Pudoy. Let's go! Uy, takuha na good. So, Okay, Ethan, what do you think it is? Oh, Guess. Kuan siya. Rectangle niya. Unsa may sulod sa rectangle? Libro. Libro? Night card. Read daw. May card? Ay, para ako ari. Read! Ako ah! Ang ikaw gibuha! Unsa ang nakasuwat? Unsa? Ang nakasuwat kay to our wonderful handsome boy. Son, guys. Son. So, ready na ka mag-open? So, guess sa. Ako ah, din eh. Guess sa. Unsa yung imong guess, ana? Guess. Sa akong guess, wa mo ko nangayo yung So, unsa among guess? Guess lang. kuan. Blender. Okay, ready na ka? May open? Ready? Okay ra sad. Okay. So man ni kabugat man ani. So man ni siya. Sige. Okay, basahon sa natong card. Yes. Good. Good idea. Na. Unsa kay sulod ani makahilak ta. Makahilak ko ani. A sun brings a smile to your face, pride to your heart, love into your world. Wow. Ikay gahimo ani. Ang tanang tani. Akong basahon. Kusog. Oh. Ayaw lang ay makahilak po. Nice.
Salamat kaayo. Welcome. May maganahan ka sa mong gift. Bitaw, may taganan ka sa mga gift, Budoy. Okay ra unta kanira ba? Pero wala ni kas kwarta. Oh, sige ra. So, ready? Tsaka puka. Unsa ka ha na? Di ba siya ba? Go! Go. Sa hangin. Wala ba si TV? Sige, butang na sa ubos. Siya na pa eh. Sige. Dami. Ano ni sundod lagi awa. Oh? Ano ni sundod ka? Oh, grabe, judgmental. Pero manili, duct tape oil. Ma! Ah? Refined ways video. Sige, hapit na. Di pa nakapit na pa na ito ka layer. Wala, uy. Okay, kahuman na nila. Nasa na yung duct tape. Mao. So, experiensyado na kay ka? Mo? Experiensyado, uy. Wow! Sapatos! Wow! These sapatos! These sapatos boots.
Bakit Ami? Bakit Nag-ano pa! Sa... Sa ni murag di man guro ni bago ang box. Ah. Sabi sa ko na ko unsa ni siya. unsa man? Wow. Down mo na. Hi. Boots, boots. Kita boots. Bakit sinilas na jud na? Mabasin sa. Hala! Nasasyon! Nagano pa. Nagano pa. Nagasa. Dili di ba to bugas di ay bugas. What can you say? Sabihan yung trip ay. Para na mutambok katan balik. Kain ka ng kain, ha? Kain ka ng kain, 1 year supply. Sigulak. Pero that's not it. Pero yung gift it off. Uy! Nabugas din na. Yay! Wow! Ay! Atis. Mangita Pero mangita ka pa. Hoy, hindi pwede. Mag-anak ka, kuot ra. Bunot. Pangitaon pa nimo. Pangitaon pa nimo. Kani plastic. Ipili mo imong gift din sa bus. Oh, pangitaa. Mousetrap ni Ron. Kanto. Dili, uy. Ano to sa Walmart? Pangitaa. Hindi ka pwede mo tanaw. I-feel right. I-feel right. I-feel right. Okay na. Sige daw, muna sa to. Kontay, may tawa na ilagga din mo. Kani siya? Mauna na. Muni? Yes. Ano pa dito? Mauna na. Sorry. If dili na maong, May ta, chinilas na eh. Ako po, chinilas. sige, okay na. Chinilas. Ay. Bunot again. Wala ulit papalitan.
Ano yung gift? Ako ang gift! Kagay. Wala lang yun. Kung ano yung tarong gift. Wait na ko guys, awa. Bigifan ko sa akong nagumba na. Brave. Brave. Scam po. Daray na gyud. Oh. Ang mga soft smoke be. Atik man na. Nara mo na Jonathan. Ay. Mo na bitaw na mong gift ni mo tan. Tao. Convincing. Wish big. Oh. Wish big lang. Wala lagi ni sulod. Wow! Abi ko puti. Wala. Tanaw mo. Ano siya? Small? Yes. Small na ka. Wow! Wow! Nanadyo ko sinilas! Ay, tinuod yun! Oh! Yawa! You like it? Pwede sa di mo shoulder bag na. Yawa! Pwede sa diri sa imong waist. Ito sa... Uy! Pwede na ka mo kapiyot. Oy, mga BTU dira. Mga ala. BTU. Nari ko yung mga kwarta dali display ba? Display. So, that's it. That's it, budoy. Wala ko ba expect? Grabe ka na po sa gift. Kanya, bugas, ay. Happy New Year! Oh! Oh! Mom! Fuck!
maayong bagong tuig. Happy 2022! 2020 season 2. Good luck. God bless us all. Yes, so that's it guys. That's it guys. I hope you enjoy our video. Sa mga taga Visayas and Mindanao na naigo sa Bagyong Odette, kapit lang uli ha. We are always praying for you guys, especially to our family and friends. We can do this. So just hang on tight and eventually all will be alright. Right? Yes. Left. So till next video guys. So next video. Take care mo Permi. Happy New Year. God bless. God bless you all. Yes, God bless you all. We love you. Wow. Nice. Mukha na eh. Oh?